taku ia whakapapau aia. Kau alu wako mo ngāwe, whaki toko mauri ki te atua. E ne ko taku whaene e na whui tōna mauri katoa. Mo tōna mauri whaikore, ke he tahia tāna whanau, ke alu o le liu vai peripitelo, o ngāwe ki te ekerisia. E ne ko taku tamai e loto ia kau nofo au. O hoana pia mo nofo i tomo tō api. Whakapapatu ka inga malu takatou kātaki. Aho nei e tō palalawai o hinga pia mo te katoa te mauri whakapiripitelo, pe e tō whakatahikia e pia mo te potu ani o Pātere Sone Patita hatau whaao. Pātere Sone Patita o waki pia o whakamalo atu malo tō mauri pia mo te malo lo pe te aho nei. I whoki malo soana si au whakataki pe. Namusi i le pe te aho nei tūlaki pe si au potu ngāwe, namusi au lava mai. E mahino Pātele ia mua tau kako mai ki te vokasi o Peripitelo, ne ke kau ia nātou ani o te vaenga o te kau whelela. E whealala ke whakamatala mai mua ia te whaahi aia? Ko taku aru ae o whelela, ne ki taku ia manatu i te temi aia. Kau aru pe au o ako mo ngā ue, pe mo whakitoku mo uri ki te atua. Mane vahele wako o le wao ngā ue i te atu saramone. Ne matou whai ako i te whare ako katekisimo, te teu i o te haai, mai te vao. Ke na tō o mai o ako wai, pe ke na tō liriu. O tauhi i te haai, i te umo o ngā ko te uhi more whuki he motoka. Ko te uhi ko te haai aia e misa tuotahi i te tau. E tuotahi te hoki au atua te Pātere ki ai. O nā lewa la te mariwanga taku whakaukau, e langi le kau alu muao, alu o ako whakapātere. Ai la ai e soana, i taku sio ki te whakawhauwha o te haai, e morehe ki katoa lelei, i aruanga, me ai ma ua kau alu o ahi wheia, pe au whaiko whesio, pe au kai loro tapu i te haai, whakahoko tu usakarameta, ka kita aku whakihano whelela, e more whearai e tako whakahoko. Pene ko tō tau whia ai ne whakanof Peripitelo ai ko e Pātere Sone Patita. Ne whakanofo ai tōku tau ni mongo furu. Pene o si lewa i e tō whakanofo Peripitelo o Pātere, pene ko te motu whea lewa, ne wahe i koe ki ai. Ne o si tōku whakanofo Peripitelo, pene ko te urua ki whenua, ne wahe lewa ki au, ne wahe lewa au ki ai, ko tonga. Ia ta ue lua, pea osi pea te pāu mai au, ka hu aru ki hamoa. Ia tau e nima i hamoa. Pea osi aia pea toi liriu mai ki uwhanei o ngā weai i oku tau e toru. Pea aru ki whatuna ngā weai i toku tau katoa. Pea toi e pāu i mai au. Kau toi liriu ki hamoa o toi ngā weai. Aia o a uelewa ki taku hoke mahaki. Ai mai tōku wae, pēa hoki au liriu mai ai lewa. Ko lei lewa au ki te matou pure, kau liriu mai lahe ko mahaki. Kua mahino ki te kāinga hanga mai Pātele ne ke kamata i te whelela, o ka kumai lewa ki te temi ani ke Peripitelo ai. Ne whewhe i te aruanga pēa mo tau whelongo, ia koe pēa mo au mātua, ko ki tau whiahu ki te kaungau ani o te ekeresia. Ne nā tari whakawhainga fuape? Ne tari lelei pēa nā ua. Mone mea taku ia whae, he ne ko taku whae ne e na whui tōna mauri katoa. Mo tōna mauri whaikore, ke he tahia tāna whanau, ke aru o le liu vai Peripitelo, o ngāwe ki te ekerisia. Ko te alewa Pātere e tau siu te temi ani, te vokasio ani o koutou, i te more iai he u whanau, ke nofo i te unofo anga whakamamahi, ke wheala whoki ke na tō hoko atu ia te ngāwe tapua koutou. Ko te pipiko o peia, mo te kailongo i peia, e te uwhanau, te pāui, a te ariki, kai ki te laifau, te ulelei whakamarama, ai kona tō piki ki ai, ai e pē e whainga ta ai tana tō aru, na motu kua whakahaere whuki ki mua o te poto. E, ko te whuki ai ni, e te whainga ta ai, e hoki tari pē ko ia e hui te seminario, mo ka pau ko mau tō pakalorea. Huko tu wako e whainga taa. Kaya e sona. Ka ki te iwi ai mo he vokasio,
e te ko te loia e pai mai pe te arikia. E longo i pia te uwhanau tono to ia pau i. Ka e mori pe taria na tō te pau i te ariki. Pātele au tō i te whainga maari e hene ke kamata e te wherela i a mua tau kako mai ki te vokāstio aini. Ko te ia te kehekehe o te unga ue nā tō aini wherela, pia mo koutou aini ko te kaupelpitelo. Ki au ia e moro hona ia kehekehe lai. Ko te kehekehe pe ia he ko te pātele e whaimisa. Pea mo whakahoko i te usakarmeta, ka ki te mauria ko te tau pe ia. Kai longo la pātere tau kua mahaki, mo tau kua kako ki te vainga te kau vai vai, kai ke hoko pe ko ia tau ia unga au e whapelpitelo. Au whaimisa pe au i te ahawhuri, pe mo te uatapu, e au misai i lano, pe au misai i sofara, pe whakalombele whakitu parokia, ka pau e whia mauau ka orongo whaimisa pe e na tau telefoni mai pe, pe ko te u awhaifo, te umewhia, au nof pe au heni, whakahoko pe taku ngā ue, whakapulipitelo i heni i whine tō mai, pe ko taku ki ngai whakapastoral pe, e au arutu mau o ahi ki te kauwhaiwhai. Te i te ahawhuri pe, e au aruai o whaikofesio, ki te hai whaiwhai, ai pe ia i tōku parokia, i mua. Whakalongo pe whukia ki tū parokia ae, ka paura tō kore mai pe au aruangi. He kata mea whakawhiawhia tana tō sio ki he pātere, i sana tō no whia o whai palalau, pe amona tō tari e te sakarmeta aia ko te kofesio. E lelei te kumunio ia, e whakahaere pe tana tō kumunio i te ahatapu pe e ko taku ia ahi e mure whakahafo ia. E puna mauri pe nā tō kua utu uau. Ko te uhi ko nā tō ne na tō mati tū ngā ue o te eklesia, te koro. Pane mure maure whakiri a ki whia i a nā tō. E maua ki tō o whake a nā tō. O rope i ahi aini i whakarotu, kau peripitelo, ahi ki a nā tō. E tōnu pe whuila ki te whaahi o te kau ariki, te a kena tō oro haere tana tō kau whaiwhai he e ko nā tō aia ko whai lewa ka ne na tō tari whatongia i te koro pe amo te whenua. Whakamalo lai pātere ki te aluanga tō ofa tau tuku mai te u whakamahina furi aini, anga o whalau tuku mai a tau whakaamu, tā whito ki anā tō aini ko te u whanau tūpulanga ki te hoko atu o te vokāsio aini ko kei nofo ai temi aini. Ka anā tō roto whaiwhai tata tō sio ae o ui mori kei ni vokāsio, o e lahi pē te u vokāsio ia. Ka e whaiwhai pē tata tō ia whaikore. Tō whaikore ke mau mai ni whanau, ke oro wako, o mai kua peripitelo. Pea ka o mai lewa tu whanau a ia kua peripitelo, pea tonu ka tātou ani, ke o ofa ki ai, pea mo tauhi, i a ofa ki a nātou. Ka pau e tātou whahi ofa ki tātou ki a nātou, pea tō ria ki a nātou, tōna te a uvokāsio, ka te oro nātou. Ka e tonu ka ku mau mai hata tō pātere, pea tōro o tokuni ki ai, he mori ko he mea whainga fua i e taki tā mauri whakapātere i te temi ae, kei ki tā tūpulanga ai. E ko te mea whainga tā. Ka e ka pau e tokoni mai te haai, tokoni i e te pātere palalau ki ai, i tāna umea ae kovi. Ka kovi whukia i loi pēr tātou, ko te pātere e kunga kovi. Ka i tūtuku ai pēr tātou, o whaiwhai ai pēr o aula ki tāna tō. Ka pau i tō palalau i tau tonu, i e pātere. Tū tau whai te mea ai ke ilo i ne ke alu la pātere, ke pātere. Ki toko ni lele ki anātou ke tawhito pē tō uwhamiri to tonu, ko tō uwhamiri to tonu, e tonu ke toko ni mai. Toko ni mai mo kāna tō ilo i ko i he mea mure whahali le tō mauri, kāna tō mai o palalau te kia koe. He mure kofia. Ke ilo i whuki, tū mea aia nā ke ui koe e ke elelei pēia. Mure kofia, kai tāla ku kofia ku fora tau e hei te hara, ka ke uipe koe lelei peia. E pe ai soana i ki tokoni ki te mauri whakaperipitelo, ka mohe amanaki, ke he u whanau, ke oro aku whakaperipitelo. Ko ini pe te seminario e o whimai ka tātou, i supa, ka he tonu ke kita aru mo te talo tō katoa, te teo lelei, pea kita liu mai lewa ko kita, ko he peripitelo maanioni. He koe whakaamu aia te atua, ke tō liu ko ni peripitelo maanioni.
Pātele mahaloto ofa. Pea mo tau tokoni mai ki te whakamahino ke ana tō ko te kāinga kātua ma matamai ia te mauhinga o te vokasi o te mauri whapepitelo. Koe nā la kain kātua matamai ia te kātua te kumilongo ne whakahoko mai ki te potu aini o Pātere Sone Patita Hatau Whaao. Longo la tana kua vai mo tana kua mahamaha ki ka kei loto mālohi e pē ki te whakahoko o tana o ngā aue whapepitelo. O whapea mo tau ine atu.